megalayapost.news. Mentang sni kebediru kalingko singiyap balai pupra jong late visual Paul Makri dukhat Bashirhem ka Khasi Student Union KSU hagipor badanglong nangilam ulet bul bi lingdo hakbaw lakra no naksla prthai hadim bul asyasiat hakipulet CRPF hagapor bodang yakun nagbenta kadaw ba jogajat benriu pat kebelaja haga khanyo trik jong snem khat khandai spa propnyo hamad pran kibediru kisnem jogajing sedang bakaseng KSU kan be napang yakimenderi bat kebelas dang ban pelong jaka buhai nong hakelenggi jaka hapo kari kasi limba jong kate kesni baka KSU kelak kamau gerpang ya kelingkho singyap jong te yuriu slur ya kabala pulang hamadan sning na keleng ka KSU sning circle kelayo ruman pelai pet ba ya kewei ka ambulans ni ka kali ket nong pang kabakila thiet na kapisa kabla mi na kejingla jongki ban pelong ya ka macha prangkap Kelampung nilai kaif bor kebaga KSU sing circle ke barang supendaption hamadan sning patarim hakaba kejing temu jong kaseng bantiet ya ketika ambulans kalong na benta ban ai kejing syakri na benta jong gitu gebadan kam kali kenong pang bat kebaduna hakyo kakon haba pelai peba ya ketika ambulans yang ka KSU sning circle la saki da kejing dan lang usamla Donald V Thaba general secretary ka KSU sengkmi kum kongsan usamla Ferdinand K Kharkamni president ka KSU North Khasils district ba Rocky Kla chairman ka sning tang Usamla Lester Nongbet President ka KSU sing circle lembat kiwe de kiri ramba kathan ban syakri ya kita jong ka dong ka than sning I community ban kan long kum ka jik pen kendet ya ki samla jong ka ne ka dong ka than ban ken mi shakhmat ban ken don ya ka men sim ban IT met ban men sim daga jing smawret daga jing shler bat daga jing shler aham namanta ka ri bat ka jan pen riuพี่ปานกับจึงเป็ดนังอีมันเป็นล้องอีฟุตบอลมันหาจุกปอดพี่ปานจึงเป็ดจึงอีมันเป็นล้องอีกีโปรแกรมพี่เฮาซีแต่รังเตยกระดาวก็ลองมาเป็นเทียดยากันในกับมันส์แต่เจงกุ้งกินเอาหลังสุนังอีประคับใบยอกิมลาพี่กระตากันนี่ก็จึงประคับจังอีมาini ambulans i batang si ajar ajaพี่เดี๋ยวมันกระดาวนี่กุ้งประคับมากันนี่ตะกษัตริย์Todo ong man jaga jesek dalam gunung norala kadi jaga sarkil tendai pi don ke thong ba ke ka bakren ke ba pikran apa ba ke ba pikchai ba ke ba pikular ba mentakasi pilesha tengadi ke sien ka baar ba besen akleng jong piru pishim ya kani kamaran football sing tong norbar kani ka football ground kababa phi la penbiang nadu kapor ba pile tiki under 14 la pen bhai kani badan but haju kapor ya kani badan phi release kani ka ambulance tega de jindap kaman sim jongi gom kinoi lam snong uri nak ting snong ka snong umret kabadon popat khama jan pat khama abang ngiyo ban dokumen ya ki hinmen ki para ki jongu Hidap daga jikso buram yangi KSU hadu bang ibu ya ka jing persang jongi ban ngila menlei na mata une uriwele jongi ni pen pau suki mi kwa mentei umot ban hadu menta itu yapi ilayo hadu lightly ki jaka nak liang ka snong pat khama klai sobha ya wi ka jaka mentei umot salam jongu kata bandong ka kabahap apo jo kahimanong khlau Wat kasnong hapo umrit ru kabadai kasnong try jong u samlarang ba Paul Makri ru kilai ka jaka Henry kum ka district niso ba une uriu yele ubami na umrit boya khun hangte hapo Shillong umdei bansa banpoi hai tai tan na bundok Henry ude bandon hapo ka headquarter jong ka district ka jogi ban ngaso banbu ya jingmut ya kane ba ki khun samla ki jongi ladang ipet ipule dan ngitip ya ka paket ke jongi ini masuk tu mentip bangi bun kita kiri krau hapo ka district ke jongi hapo ka jela ke jongi ban gide mentip nya wat penia patho iki kham tame ka juk ka pamenta gi biyo niyo bat ya ka mobile gide ban ring ban penwandu re ka ban ka ba ka pateng ka masawan ka tip ba kumno haki klemat ke pamunchwa ni judon ban ni juyale kini gide ki artli ki penta ka ba ngaso ban penpau sepi iwe puwe kamtam ki rirong ba ki basap hangne ki berasa cerai jong ne ka jaka ba ka jingmut jo KSU hi kadai ban kershani ki pai ba
kat kapangila ni sotu ia ka jingai nanti kum ka ambulance padon jong district nadu stem arja kasau teng haba kadu ngimdan kata ban shnaya ka ban moromot ya ka teng ngiko dan ka mentit tayar ngim judan ni kata kapisa namar ngim jusim ya kanono ya kinongpang kibawan na kaloying bayo ya ka jingyo ka beduna bakin siu re na kaliang jongi kasang hi ile ban penbet penbiang hi takadaw ki jindon kam ki bakane ka ambulance tumayro lani ginong ka maintenance kanong ka bae pa napi ya ka umsing circle ban penbiang hende lada ka don ka jingi trish tomlang napi way dekot lai long na du president lani district member lani ki member jong kilet prepare ngila ban pentulon ni re kam bakane ka ambulance kanlong kata kajingai jingim kabasa isin pat ya kajai bener ko jungi 19 na iyang siya po hospital but nga kan maru babun tiligi ambulances ki jongi i hab banlet wat sidu siya po Garo Hills bandra ya kita ki balaklan na po Shillong siya po Garo Hills but kata ka service ko bangi ay ban hostem babur rung yahi ka ju ka service but nga siyamba hakum kita ki por ki bangila banong bagadi ka crisis kini ki ambulance kilong siya kita ki beacon of hope lani ko mangi iya gani ka beacon kalong siya ta ka beacon ka baay jingkerman siya ya ka Jack Menrio ko jungi ba omde tengah ka Jack Menrio ko jungi ni kila service ru wat kiwi ki Jack Menrio but wat ya ka sorkaru ka jingla jong ka isu umsning circle ban pun urlong ya ta ka jing ang lut ban sei tiet ya kani ka ambulance kalong kabagi day ban hapan ay ka jingero ka papaka ya ki namar habagi sei ya kani ka ambulance kadai lang ba ka jing trisitom ka jing iway dekat jong ka isu umsning circle lemday tang ka jing trisitom jong president ng UGS nribaro ki agi ketika jang ka kaman habagi la pelong ya ka football but kiwi ki judging ya lekai ha por pelong ya di football tak hadu ba on de gila kut ya ka football gila laban sei ya kani ka ambulance Megalayapost.news